Ako želiš znati šta znači jedna godina, pitaj studenta koji je pao godinu zbog jednog ispita. Za značenje jednog meseca, pitaj majku čija je beba došla mjesec dana ranije. Za značenje jednog dana, pitaj izdavača novina. Za značenje jednog dana, pitaj zaljubljene koji čekaju da se vide. Za značenje jedne minute, pitaj nekoga kome je pobegao voz, autobus ili avion. Za značenje jedne sekunde, pitaj onoga koji je izbegao saobraćajnu nesreću. Za značenje jedne stotinke, pitaj onoga kome je na olimpijskim igrama promakla zlatna medalja. Vreme ne čeka nikoga, zato iskoristi svaki trenutak koji imaš.